king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo, king kapamilatanim pa magkaalam ng biye, ning banal ay Espiritu, at ding panalangin ng Maria, indo ning Iglesia, imbiye ko, kanitim patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Daraon kay timbye para karing kaya doananda, ding kaya kaming obispo, ding sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na, para king kapagnasana, ning kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan. Amen. Sagradong puso ng Yesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, patulunan ming Santiago Apostol, manalangin tamo. O Diyos, sa may payan tutu sa sambandak at pasalamatan, ulining lugod at linga, papapakit mo kintaong kekang lelangan, o mapaglunos sa igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, imbalang panahon, liligtas mi at kakabos ing kekang balayan, amamaus at manalig, king kekang lugod at lunos, karing mi ay liwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak daralang kasakitan, paulinin danog, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo rin biyemi, rin pamilyami, rin balemi at kabiyayan mi kareting panganib. Itiyaduan mingan kapamilata ng Kristong ginumi, kaya benim banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal ay Espiritu, Mariang induming kalinis-linisan, talakad tapo. Ingangel ning ginupe pabalwana yung Birhen Maria, Bapu Maria, mit mo kaking grasya ang ginawa tsuke ko, nuan ka karasablang babay, nuan niya pa naman yung bunga ni Ngatyan mo, Jesus. Aniku alipaning ginu, Bapu Maria, mit mo kaking grasya ang ginawa tsuke ko, nuan ka karasablang babay, nuan niya pa naman yung bunga ni Ngatyan mo, Jesus. Ating Divino Verbo, mi katawan niyang tao. Bapu Maria, mit mo kaking grasya ang ginawa tsuke ko, nuan ka karsablang babay, nuan niya pa naman yung bunga ni Ngatyan mo, Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo. Tapukanan mo sapong grasya ginumin Diyos din puso mi, at ampat kimpamalita ning angel, hakilala min pamikatawan ng taong Jesucristo ang anak mo, uli na naman yung pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana, yung ligay ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa po iti, king ginumi mo ring Jesucristo. Amen. Ligaya kingig pa, king anak at king banal Espiritu. Ligaya kingig pa, king anak at king banal Espiritu. Ligaya kingig pa, king anak at king banal Espiritu. King lagyo ningig pampo, ning anak ang banal Espiritu. Amen. Maya payabak po kaya kayo man.
Kayadwanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Monry and Mario Marquez, Consuelo Abarientos, John Roel and April Manlutak, Peter and Aurora Consuelo Abarientos, Turla Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Abelina Salonga, Jacob Preud Salonga, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Ami Sikat, Maria Isabel de la Rama, Fritz Domingo, Tina Prado, Prolian Domingo, Prolan, Ivy, Gabi, Cassie, Calvin, Jeremy, Daisy, JM, Mary Claire, Jane, Freddie, France, Rosel, Matt, Sydney, Francisco Jr., Christy, Kenneth, Leigh, Aurora Domingo, Jose Ocampo, Lilibet Romana Ocampo, Ronnie Gatus, Paarit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Eronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lisel Sapanta, Edgar Gatus, Eddie Gilas, Rosario Robin, Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Cherry and Simon Nathan, Kate Gilas, Roy and Remy Betwin, JJ and Charmaine Betwin, Mark, John, Jenny and Sky Betwin, Selgo Sheco, Rosario Gasa, Renato, Roel and Edwin Gasa, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Bong and Rowena Kayanan, Romeo and Mercy Ocampo, Rod and Eileen Ocampo, Albert and Michelle Gonzalez, Jeff and Dorothy Valerio, Minette and Nathaniel Kayanan, Eddie Gilas, Rosario Robin, Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Cherry and Simon Nathan, Kate Gilas, Sunny and Grace Gasa, Edwin and Teresita Sarasa, Almario Sikat Family, Pablo and Reynalda Giao, Cons and Blessed Apimuar, Richard Paulo Reyna and Ricardo Giao, Adolfo Garcia, Maxine Chua, Pilar Ocampo, Arlene Nelson and Randy David, Nulud Bondok Family, Mangune Hernandez Family, Sabado Liangco Family, Salonga Family, Victoria Torres, Remio Gosum Jr., Rudy and Sylvia David, Jeff and Roxanne Ginto, Ana Marie and Rainiel David, Victor and Susana David, Cons David, Ginto Family, David Family, Janet Guanson, Angel and Ines Gosum, Carl McLean, Ruel and Carmen Bautista, Winston, Jenna, Wayley and Ashley, Macy, Faustino, and Elba Kayanan, Elvia Alavanza, Evelyn Remio, Fernan and Maria Karen Orive, Joselito Altiveros, Warren Altiveros, Connie Garcia, Carlos Casupanan, Claire Ann Marie, Ezekiel Calvin Claire, Margaret Garcia, Shane Layug, Visel and Julian Borlongan, Rosario Renato and Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Edwin Gasa, Mara Emmanuel Abaday, Norman Imelda and Normel Castro, Joyce and Normie Nicdaw, Norgelia and Isaac Mercado, Pedro Jr. and Uliana Salonga, Ariel and Daisy de los Reyes, Isa Ronquillo, Aaron Iris, Acel de los Reyes, Jose Marie and Joel Marie David, Fontanos Family, Bok and Lay Pangilinan, Russell and Tess Pangilinan, Nino and Lengleng Pangilinan, Ernesto and Paz Dabu, Francis and Edith Dabu, Jason and Jane Narido, Hersley and Jimmy Alfonso, Ernesto and Catherine Dabu,
Para kay makapasubaling kayadwanan, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Litu Paule, Nel Arlene and Ferdinuki, Joseph and Ruby Cuenco, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, Betty Ong, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, June St. Paul and John Patrick Passion, Leo and Chris Sicharing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Rowena Passion, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Carissa Marie, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Alfredo Jr., and Alicia Kayanan, John Alfred, April Aliana, and Anika Kayanan, Mercy and Jeffrey Rabadon, Asmin and Bong Menaves, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Michael Paul Escota, Maria Santos, Rosita Lagman, Jessica Princess and Rodolfo Santos, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Inco, BM Tonton Torres, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Franz Saldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Digiacomo, Mike Melody, Gabriel and Makayela Yung, Dewi and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Lisa Fineda, Marcelina Jomar, Ivy Santos, Ashley Jinro, Aldrin Paul, Michelle Folin Dayrit, Fatima Judith Rueso, Kevin Abarientos, Catherine Abarientos, Elizer Erickson, and Edmond Ramos, Adrian Malbar, Joseph Alvarez, Brian Datu, Mark Ener Faharit, Michelle Ann Faarit, Arturo Torres Jr., Aaron Kayanan, Mark Leo Gatus, Andrian Kayanan, Jong Tayag, Michael Chico, Romeo and Roa Manlutak, Edgardo Gasa, Edna Ocampo, Michael Fol Escoto, Abreta Mariel Laika, and Raymar Manlutak, Ralph, Asiel, Roel, and April, Ramil and Lian, Rodenel, Carlota Manlutak, Nova Nisha, Neil Nicole Ocampo, Jolan Fineda, Rosaline May Bitwin, May and Oliver Yanko, Ofelia Mendoza, Elmer Cherry, Garrett and Oniel Ocampo, Frances Joy Ocampo, Ranjali Roma, Regina Nulud, Lisandro and Lian Jan Bondok, Joan Salonga, Peter Sabado, Nemesio Manilay Jr., Fatima Judith Rueso, Vivian Lapira, Consolacion David Ireneo Canlas, Paulita Gulapa, Edward Payumo, Baby Muñoz, Maxine Chua, Pilar Ocampo, Adelma Evangelista, Vanessa Dison, Benedict and Arlene Chua, Adiel Bien and Aliyah Vrail Chua, Alvin David, Kerwin and Hannah Marie Ducus, Anaya Claire Ducus, Adriano and Cristina David, Teresita Reynaldo and Rodrigo Cuenco, Wendy Bernard, Christian Christopher Cristobal and Cedric David, Feliciano Tuwia, Oscar Bustamante, Renato Ocampo, Gualberto Gosum, Grace Kayanan, Crispin Estrella, Gigi Rodriguez, Edgardo Gasa, Edna Ocampo, Alphonse Clian, and Adrian Nulud.
Paraking special intention ng Ashley May B. Roas and Princess M. Belleza. Paraking malagwang kapaldanan dadi Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Ernesto Mendoza, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Orit Opstein, Jordana Meseti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gosum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Celerina De Leon, Noel Limin, Jesus Limin, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Lucia Flores, Yoli Tayag, Marcelina Layug, Rosario Deirit, Chodora Makaspak, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Billie Jean Pineda, Emily Nunag, Helen Bocolos, Briida Lansang, Ricky Lusung, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Jesus Kayanan, Sining Tarok, Leonardo Magtoto, Aida Mesa, Ruby Mar Santos, Rina Claire Salonga, Jennifer and Marina Santos, Florentino Reyes Jr., Severa Rivera, Bienvenida Ocampo, Remio Serrano, Rodolfo de la Cruz, John Rail Dionisio, Tolentino Santos, Wilfredo Basilio, Jose Castro, Eli and Arvin Flores, Evangeline Santos, Jun Sarmiento, Herminia Bedrio, Arsenia Inco, Josie Inco, Nenita Canco, Gabriel Ragones, Eda Belietti, Fernando Danganan, Irene Kiambao, Aprilin Antonio, Andrew Gonzalez, Angelita Dabu, Nina Ley Gonzalez, Federico Sabado, Anthony Gosum, J. Kauleng, Lani De Jesus, Yolanda Sangalang, Richard and Gilbert Cuenco, Estelita Ocampo, Gloria Doron, Andy and Mario Gatus, Janice Kayanan, Mara Dizon, Mario Garcia, Aiden Borlongan, Mark Robert Abaday, Danilo Serrano, and Corona Duban. Malaking special intention ng Christian Tristan Dabu. Malaking kapayapan ding kalaudwada di Alberto, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, AD, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Ertrudes, Cesar, Roelio, Oscar, Angela, Francisca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Among Jess Mariano, Lourdes, Leonida, Eloy, Erlinda, Dante, Jesus Tayag, Jaycia Drens, Irene Bienvenido Sr. and Jr., Edna, Juanita, Niño, Lisel, Asto, Guadalupe, Jacinto Sr. and Jr., Loreta, Bienvenida, Nenita, Melchor, Joel, Arolin, Isidro, Carmelita, Victoriano,
Nolasco, Feliciano, Rosario, Miguel, Celso, Gordon, Jorelia, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico, Senior and Junior, Cherry, Crispin, Charito, Pilo, Roman, Lucing, Catalina, Pascual, Ricardo, Benamin, Arsenio, Jennifer, Salvador, Maria, Ricardo, Alfredo, Aurora, Basilio, Juana, Nonatan, Fernando, Josepa, Pedro, Rosario, Eleuterio, Mariano, Teresita, Benedicto, Arsenio, María, Angel, bienvenido Señor, bienvenido Junior, Irene, Edna, Juanita, Niño, Lisel, Asto, Guadalupe, Máximo, Wilmar, Encarnación, Enaro, Irene, Cecilio, Nestor, Eulalia, Agatha, Benamin, Patricio, Angelo, Ador, Brida, Eduardo, Violeta, Zenaida, Paul Jan, Pedro, Paula, Rico, Ben, Milagros, Raúl, Rosalina, Renz, Rosario, Elijah, Fermin, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Ángel, Di, bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Ulia, Medalla, Amilcar, René, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Trinidad, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Basilio, Escolástica, Trinidad, Roberto, Mirilda, Librada, Rodencio, George, Nenita, Alex, Felix, Arnold, Angelo, Agatha, Benamin, Patricio, Angelo, Ador, Brida, Eduardo, Violeta, Zenaida, Paul Jan, Pedro, Paula, Rico, Ben, Milagros, Raúl, Rosalina, Renz, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Senior, Ignacio, Carlos, Omer, Feliciano, Senior and Junior, Modesta, Erlinda, Permina, Pedro, Ignacio, Paciencia, Marcial, Godofredo, Edison, Elijah, Fermin, Mario, Marisa David, Edsel Pagku, Benito, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben, Senior, Michael, Noel, Elena, Reynaldo, Rosita, Eduardo, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano, Escolástica, Jesus, Emerenciana, Apolonia, Jose, Pablo, Maria, Ricardo, Bienvenido, Lucina, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takesi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Juanito, Sixta, Juan, Anatolia, Roberto, Mark Anthony, Abel Senior and Junior, Rosita, Paul Christian, Philip Vincent, Felipe, Brave Juan, Rosita, Ederico, Alejandra,
Cecilia, Francisco Milagros, Angelita, Celerina, Francisco, Josefina, Roelio, Severina, Eustaquio, Elena, Francis, Marina, Sabina, Clemente, Mariano, Gregorio, Francisca, Rosalina, Rebecca, Jose, Pedro, Edilberto, Guillermo, Belen, Silverio, Raimundo, Maxima, Francisco, Carlito, Remio, Maximo, Raimunda, Guillermo, Rosario, Natividad, Onofre, Roel, Alejandro, Reina, Pablo, Josefina, Valentino, Rosalina, Ricardo, Eduardo, Dencio, Lita, Normita, Belen, Silverio, Romeo, Elena, Sabina, Margarita, Francisco, Joel, Lino, Macaria, Angel, Lodi, Macario, Maria, Alejandro, Fernando, Deogracia, Aquilina, Luisa, Jose, Consolación, Salome, Eusebio, Jasper, Charles, Corazon, David, Lucila, Lorenza, Marcelo, Bernadette, Louis, Erlinda, Socorro, Carlos, Gloria, Alberto, Rosario, Melchor, Kiska, Patricio, Claudia, Benamin, Darwin, Romualdi, Ruben, Lisa, Ricardo, Basilio, Magdalena, Daniel, Monsignor Pablo Diaz, Marcelino, Corazon, Emerita, Roberto, Gloria, Sixta, Lucerio, Willy, Marcial, Apolonia, Leonila, Raimundo, Laurentina, Arcelia, Pelayo, Romeo, Martin, Dominica, Eronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Benicio, Corazon, Resting, Carling, Sayong, Elendrino, Romeo, Arsenio, Epipanya, Martin, Nelson, Carlos, Romeo, Reli, Helen, Elio, Emer, Julian, Paciencia, Edgar, Claire Frances Garcia, Clarita Kasupanan, Felicidad, Eduardo, Delpin, Pablo, Valentin, Feliciano, Elena Crescente, Enaro, Remedios, Rosario, Daniel, Juana, Ponciano, Serviliano Jr., Mercedes, Serviliano Sr., Martina, Purificación, Roberto Sr., Eniopracia, Maria Luisa, Wilfredo, Juan, Consuelo, Silvino, Estela, Father Robert Banas, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang alan ng makaganaka karelo. Paraking special intention ng Princess M. Belleza. Kaligtasan mong malapit na
Ing lagyo na ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan at tula ning ginutang Heso Kristo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, masaya tayo pong umpisan ngeni ing panahon ning Adviento, ing apat a Domingong masayang pamanaya kimpangabait ning ginutang Heso Kristo. At kilub na po niting panahon ning Adviento, impanyatang ning Ginoo, kinmit mong kasalpantayanan, kinmit mong kababan, kilalanan tayo ing Dios busal tamo. Di natang ne ing Ginoo kaya katamu, daratang ya pa at datang yang pasibayo. Ibuklat tala ring puso tamo kaya, batang parating makasadya, kimpangayatsuna ning Dios busal tamo. Kinmit mong katahimikan, ibuklat tala ring puso tamo king Dios ay patamo. Paramdam din kaya katamong panalangin at daing at kapagnasan para kaniting Paskong daratang. Ginoo, datang naka, o anak ning Dios, at gawan mo keng kayabe mong migit matampang anak ning iba karinbanwa, Ginoo, pakalolo. Ginoo, pakalulu. Datang naka, o anak ng Maria, at gawan mo keng migit matampang kawangis mo, tawong mayap king metong at metong, Kristo, pakalolo. Kristo, pakalulu. Datang naka o talapangabos kaya kaming kapanaligan at paintungulan, lumakad kang kayabe miking dalan ning biye, Ginoo, pakalolo. Ginoo, pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king biye, halanganga. Amen. Kaniti pong panahon ning Adviento, ing ligaya king Dios, malaktoya pa mo po. Mikantaya mo keng mumunang aldo ning simbambengi, ampon king aldo ning kapaskuan mismo. Manalangin tamo. O magligtas ming Dios, italakad na sana busal mi at kambemi ning Ginong Jesus, ing metong ayato at metong akayarian ning kapayapan at lugod, nung nura ka asuywan king metong at metong, kabang susulong kami kinmit mong kapanaligan, papunta king kekang kayarian. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta, Jeremias. Nga na ning ginuka na ako, daratang na ing panahon, nung kapilan ko tuparan, ing pangako ko, karing memalen ning Israel at Huda. At king panahon na ito, palto keng manibat kang David, ing metong abanal ausbong. Daptan na ning aring ito, ing mayap at ing makatuliran, king mabilog a bansa. Miligtas la ring memalen ning Huda at Jerusalem,
at mibibiyela king alang panganib. Ing syudad, mayaw siyang makatuliran niya ing kaming Ginu. Ing amano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Ikaw, Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ginoo, kako ituro mo sa ringkekang dalan. Ituro mo lakako ringkekang tuntunan. Ituro mo ko wat tayran kingkekang katutuan. Uling ika ingkakong Diyos at kaligtasan. Patitingapon ikang kakong panayan. Ikaw, Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Daralan no king mapagkumbaba, king dalan ning katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ding sablang dalan ding Ginoo katapatan la, at para karetang tutupad kingkeyang tipan at kautusan. Kalugurano ning Ginoo ring keya mamintu, at karela pabaluna keyang kasunduan. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko. Ikaw, O Ginoo, ing pagtulapan ko. Ikaw, O Diyos, ing kapanayan ko.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Manano na sanang paragulana at palablabaning Ginoo, ingke kayong lugod, king metong at karing sablang tao. Ante mo, ing lugod mi ke kayo, king anti kaniting paralan, pasik na nga nakolog, ban manatiling ganap, at alang kapintasan, king arapaning ke katamong Diyos sa tigpa, hangga king panyatang ng pasibayo, ning ke katamong Ginong Jesus, pambe ring sablang pinili na. At ngeni kapatad, king ulining Ginong Jesus, tausan mi, ing ke kayong kapanandaman, king lalo yu sanang pagkapilitan ngeni, ing mibiyebye kayong kalugod-lugod, ing pamibiyebye asukat yung tuntunan, agpang king abalo ke kami, ban maging kawili-wili kayo, king Diyos. Uling balo yula, ring turo ay iba't king Ginong Jesus, ake katamong tiro ke kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Bendisyonan tayo po sa guli ing kakatamong korona ning Adviento. Dati po ing explika kaniting korona detang berding makapadurot yang simbolo na ning lugod na ning Dios kakatamong alang tuknang, alang anggan, forever ing lugod na ning Dios kaya katamo. Nya padurot iya pong balamo alang umpisa, alang kawakasan. Dahil nga patakandila ating kolor, simbolo da ring apat a Domingong pamanaya tamo, bayo impangabait na ning Ginoo. Simbolo ya menibatan king apat a pulong banwang durot-durot laring Israelita, bayo lamiras king lupang pangako. At itang maputing kandila, simbolo na ning ginutang Heso Kristo, misindyan niya king Kapaskuan mismo. Atin ko pong abasang bayong interpretasyon kaniting korona ning kandila. Ita pong berding makapadurot, simbolo tayangan, itamungan, dakal tamungan. Itang apat a kandila, simbolo no ning lugod. Apat yang letra ing love, anya 1, 4, 3, love. Itang metong kandila, simbolo ning Dios. Anti nang sasabyan kaniting korona ning Advento inga pong Ginoo, sasabyan na kaya katamo, I love all of you. Kaluguran na katamongan ning Dios. Kaniting Pasko ining paswala na ning Ginoo kaya katamo. Yasanang panayan tamo, yasanang panamdaman tamo. Ing lugod na ning Dios para ke katamongan, alanganga, manibatan ngening Pasko, anggaman king alang angga. Anya bendisyonan tayo po iting korona ning Adviento. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pasalamatan da ka at pigkalubme ke kami iting panahon ning Adviento. Ing masayang pamanaya at masusing kapigaganakan kim pangabait ning kekang anak. Dintang ne ke kami minsan ing anak mong i Heso Kristo. Daratang ya ke kami king aldoldo pamibiyebiyemi. At panalangin ming datang ne sana king mitoldong panahon. Habang bibindisyonan miya, iting mumunang kandila ning Adviento, palablaban mo karing puso mi, ing lugod mo kaya kami, ing lingap mo karing kapatad mi, at masabal mo king malilyari kaya kami ngan, ngeni kasalukuyan. Itihaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Den pong manyindi. Inginu manatili kaya kayongan at keka antimurin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. Ligaya Ligaya keka, keka, o o Ginoo. Ginoo. I Jesus nga nakaringkayang alagad, mika ating palatandanan king aldo, king bulan at karing batuin. Ding bansa keti king yato, mga gulula at malitula, uli na ning dayat malat at ning alun. Mga bungsul na ring tao king takot at king pamanisip da karing bage mga palyari king yato. Uling mayugunla at milisyala dalan ding planeta at ding aliwa pambage king banwa. King panahon ay ta, akit deng daratang inganak ning tao, busal nimbiga, kambening maragul akayupayan at kamalan. Kabud magmula ng mga palyari retimbage, tumula kayo, uling malapit na ing pamagligtas yu. Mingat kayo. Eyo paboren, may papasoso kayo king katakawan at pamaglasing, at eko pa'y balisa king pamanintun yung kabiyayan. Magkangdas na nako ning aldo ay ta, a eko makasadya. Uling datang ya ingaldo ay ta, king era piyajan ding sablang tao, king mabilog ayato. Anya magsadya kayo, kimbalang oras, manalangin alang patugot, ban mikasikanan kayo, at aligtasan nyo, ing sablang mga palyari, at ban makayarap kayo, ing anak ning tao. Kaluguran kong kapatad, ing mayap, abalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Paboren niyo pong akong mumunang diling mag-greet kay kayong Merry Christmas. Merry Christmas po kay kayungan. Salamat po, salamat po. Uling ini po ing umpisantane ing panahon ning Adviento, bala mo ing fiscal year ning Santa Iglesia, ay po magumpisa January 1. Ing fiscal year ning Santa Iglesia, magumpisaya po keng mumunang Domingo ning Adviento o masayang pamanaya king panyatang ning ginutang Heso Kristo. 40 Domingo rin bayo ing Kapaskuan mismo. At asyuta na po king Banwang Si, nung nukarin dengan pamamasa tamo ibatlakang San Lucas, ing Ebanghelyo tamong ini, batya ka San Lucas 21 verses 25 to 36.
At kimpamamasangin ni atlong M ing paganakana ning Ginoo. Atlo pong M ing babiyana ning Ginoo. Mayaman, matanda, madaling mamatay. Ali po, lumanay po ita. Atlong M, nga na, mingat kayo, ko magpasoso king nanuman bage, manalangin ko parati. Mimingat kayo, ko magpasoso, manalangin ko parati. Itang mumunang amano, mingat kayo, aintindihan me, kapamilya tanda, retang aduang tutuking M, paganaka na ning Ginoo. Eko magpasoso, king katakawan at kalasingan, at manalangin kong alang patugot. So lantala po retang aduang areta, ban kanita aintindihan tayo, makananutang dapat mimingat. Okay, mumunan dili, magpasoso. Eko magpasoso, pamaglasing, katakawan, o miyaliwang bage. Buri na sabihan nini, neng kay aburido tamo, karing bage, naman importante. Neng kay maliliswas tamo, karing bage, naman dapat pansinan. Neng kay paimate tamo, karing bage, napotang bayo tamate, ikakit tamo, naman pala kailangan. Mipapasoso tamo. Minsan po may ngasal kong 50th wedding anniversary. So rining matuwang mag-wedding anniversary at yun okay ngarap. Hingi ako intindihan, dening dakalabisita at yulangan deng anak na, pati ring abroad, may manulila, ringang kakaluguran da, ringang kamag-anak da, mitmuing pisamban. At no kangye. Dahil nga bisita, kukulela, maliswas la, may papangumusta la, may papagkain la, may papagkain la, ano kanye? Balo makanano kung mag-umpisa. So, niyang oras na parang mag-umpisa, inaus ko po pansin, hello, mag-umpisa na po, may nahimik lang bagya. O nga niyang umpisan king lagyo, may gumpisan na naman, may papang umusta na naman kain. Kami kaintindi, no, kagulo. Aburido la, may papasoso la, karing bage, naman importante. May papang umusta na, nang sinulod na lola, ba't kumusta na ng abeda, ng kananda, ng kain, ng bisita, ng mga. Habang importante mo itang oras sa ita, dening aduang matuwang mag-wedding anniversary. Anyang eko apatok ng dening aduang matwa ilang pekisabyan ko. Ingko nga ko, kita na mo pong atlo eyo intindihan deng mangyeng bisita gulo tiyo. Isipan niyo po, itamo mong atlo, manalangin tamo king Diyos, umpisan tane po ing kasaliyo. Ela pamantinok lang. Ela mantinok lang. Ing kuswelo ko namo po rin, ing aduang makatuwang kakasal ko, ay, alalang pakyalam karing bisita da. At naku po kainggit karela, naku swelo karela, may holding hands la pa, ilang matuwa. Kaya ba't balang kay, may pagsulyap lang at nakalambing, may papaglalaway lang. Alalang pakyalam, uling baluda itang oras sa ita, ita mo, ing importante, ing baywanda, ing simpadang lugod. Neng kayo po magugulo tayo isip ka rin bage-bage na naman importante. Neng kayo aburido tamo ka rin miyaliwang bage ketiking yato. Ating pong scientist sinabi, kita ka nung tao, pwede tang hanggang 6 months na eman mamangan. Hanggang danum mo kano, milabas tamo. O ba't aburido tamo ng ulam, tamo ng kanan, tamo ng kanan. Hanggang makarine po, kwento ko. Kanyang grade 6 ko, may gumpisa na kayo pong makapantalon. So, kami mong grade 6, makapantalon na kayo dapat.
Milabas ko pong buong school year ng grade 6 ko, metong ko pantalon. At siyat kaya mo, bayo kaya sulod. Panga biyernes, beke kang mako, Sabado pipiane, Domingo palansan ke, panga Lunes sulod ko na naman. Milabas ko, metong yung pantalon. Metong yung kaklase ko, may kailata. Metong kayata pantalon mo, tayo may papalitan. Aliyad, wala rin niya ako. Pero minsan ko po, pwede. Damakan yan. Eleksyon na naman. Aro. Aburido, tamo, may papagdiskusyo, tamo, may yung kandidato mo, may pate-pate, tamo. Yung gamilaklakan, tamo ka. Yung kandidato, tahimik mo kenilele, papaburen na katang may pate, basta yung boto ka na kula, bahala ko ken, ala kong pakialam kaya kayo nga na. In English po, awas keng may papasoso, so, how are you? So, what do you do? So, what are your plans? So. Ang makanyan, so, palipit nga kanita. Bagay na naman importante, nakakabalisa tamo, taulina, potang abalo tamo. Ya, mimingat kayo nga naning Ginoo. Eko, may papasoso, karimbage, naman importante. Amen? Amen. Kadua po, manalangin ko parati, alang tuknang kong manalangin. Namburi sabihan nini, magrosaryo kang alang patlod, joyful mystery, sorrowful mystery, glorious mystery, mystery of light, ulitan mo na naman. Simban mo ang denggang misa keng Facebook, alas 7, alas 9, alas 10, at panapon, nakamamo ko keng harapan ng TV mo. Ausan mo ang deng birhen de kulapu, birhen de regla, birhen de guardia, birhen de... nakamamo ko keng pisamban, uling alang tuknang kang manalangin. Noong makanyan po yung isipan nyo, ako mismo sagapan da kayo, bado kong palwalan kayo ni pisamban eh. O nanin mo rin sabihan ng Ginong manalangin alang patugot. Simple mo po. Nanuman ing isipan nyo. Nanuman ing babalakan nyo. Nanuman buri yung gawan. Nanuman kapag nasa nyo. Nanuman daralanan nyo kimbe, nanuman panamdaman nyo, nanuman kikyak nyo, nanuman kapag nasa nyo, nganing daratang ang Pasko, nanuman plano nyo para kayong familia nyo, nanuman buri yung gawan, nanuman isipan yung gawan, parati sanang kayabe in Diyos. Parati yung kukutnan in Diyos. Parati yung apag kingapong Ginoo, nanuman pamalak nyo, nanuman intensyon nyo, nanuman babalakan nyo, nanuman kapagnasan nyo, nanuman buriyo kimbe. Parati yung kayabe in Diyos. Uling in Diyos sa niyang dinatangya, itang lagyong binyan na keng sarili na. Ing lagyo ko, Emmanuel nga na, buri nang sabihan, in Diyos kayabe tayo. So, eyo po isipan ng Diyos sa siya, kinub ng pisamban. Kaya ni pisasabihan mo in Diyos, karesyo kilwal, alanin pakialaming Diyos. Ali po, bobo ko pong Kristiyano na makanya ng isipan nyo. Nainga pong Ginoo, kaya niya pisamban, kalwal king kilwal yung king beyo, ikay ng bala king beyo, ali. Po makanyan. Maski nanong gagawan nyo, malibatan kaya ni pisamban, kalwal yung daralayo, nanong pamalak na ng Diyos, nanong isipan mong buri na ng Diyos, ng plano na ng Diyos para kaya ka. Parati meng kayabe in Diyos. Anya mali pong isipan, impari, dapat magsalita mo tungkol keng kabanalan, king pamibebe, ay makialam na yung kanita impari, dapat magsalita. Ali po, gusto ito. Magsalita tamong ganaganang biye, uling sakop na katangan ng Diyos, at suya ng Diyos, kimbieta mo, kaya ni kilupisamban, hangga kilwal pisamban. Nung boring abe ng Diyos, kim pamibebe, yung kilwal, pakalakwan ako ng Diyos, king, 'King, 'Pamibiebeyo. Amen? Amen.
Uli pong kwento. Atin ko pong ikit video keng YouTube. Adwalang aso. May nakit lang metong butol. May patere. May laklakan la, may pangawong la, may panyagpang la, may alantok lang, may papatelang. Ito nga yung butol eh, papatelang. Abira-bira ating datang katlong aso. Ikit na yung butol, alang bulad, engane, tsakaya, meko. Ito nga duwang aso, may papatela pa rin. Ay badang may pati, linaway na yung butol, alane. Ano po nitang caption Canada? Itang aduang asong may papate, itamong botante. Ipapatenda ka tamo, milaklakan tango ni kandidato, kandidato. Ay ba't itang katlong aso, yung kandidato. Tahimik yakilele. Manana yung boto tamo, sa kaya mako. Ang ating pakirandam, mimingat kayo nga na ng Diyos. Amen. Kaswelo ko pong hikit na kayong iningabak. Uling pong ining milabasan aldo, medyo marako po panamdaman. Kaya ko balo nung lagnat ko, sipon ko, manguko ko, mabait ko katawan, may impatso ko, may bulos ko, kailang yan ko gulot, may karimla ko, may ambunan ko. Kaya po balo yung panamdam ko. At yung pong metong may kasabi, among, pengaglianda ka nga na. Kaya po ba, nang siya biyanita. Siguro po, migmis ako minsan kay metong balen, tula rin ng sisimba, siguro ting kakagli ka rin. O, sabihan na pakanakang wawaking kanuan nga. Pubalo. So, migpainawa ko mo po, alos 3 aldo ko pong makakera, elulwal kwarto. At ngayon po na ako swelong ikid akong pasibayo po. At kaniting misa tamo po, italaga talang pasibayo, renggang kekatamong lectors at commentators. Sobra la po dakal, masayaya pong problema ini. So, etala po ausan tunggal-tunggal lagyo, ausan tanalamo po, balang baryo. Ausan kayong karelang presidente, Imengo Campo, para pakilala nila, at ausan balang baryo, denggang lectors, commentators. Talakadra po. Talakadla po rin hanggang commentator lectors. Reta mo, ausan mo pa mo. So, mumunan daily, reng, lectors, commentators, King San Juan Bautista. Talakadla po, ring San Juan Bautista. Atlo kayo mo. Senyor nung ang puwa mo. Okay, sige. San Juan Nepomuceno. San Juan Nepo. Okay, very good. San Nicolas. San Miguel. Santa Ines. Santa Ursula. Sitio Virgen de los Remedios. San Agustin. Ilan na din eh? Okay. Tasyeng gamat yung wanan, kanaya kem puso yu, at agkatanda kong pakibatan yung mit mong katapatan, dating makatuking kutang. Kaluguran kong lectors, ampong commentators. Tatangwanan niya iting pamipahayag king amano na ning Ginu, kinmit mong katapatan, kalausan na lub at sipagan. Opo. Mangako kayong tukyan ding tuntunan ng parokya, kinmit mong kababan at kapamintuan. Opo, mangako kami. Ngening pisyagyo ingke kong kapagnasan,
Dalana sana ning Ginoo iting kekong tingwanan at inumpisana kaya kayo. Manalangin tamo, talakadtaan po, at panalangin tala, rening kaya katamong lectors, commentators. Alangangang Diyos, alubos mayupaya, inyang may masaya king sinagoga karin Nazaret, pisyag na ning maya pabalita ning kaligtasan, anong no para kaniti dinawune ing Biena. Bendisyonan mula, reting kaya kaming lectors at commentators, pagkala mo ing kabang papasyag dala ring amano mo, lalo lasanang may pasiknangan kasalpantayanan, ban makapamasalang mitmong katutuan, ampon sika na nalob, at abayandang miyuman king papasyagda. Itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Amen. Yan po palakpakan tala po rin kaya katamong lectors, commentators. May poras kaya kayungan, dakalas salamat. Taglusta na po king kaya katamong offertory. Salamat at sinang.
Manalangin kay kapatid, banin kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes saning ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kay katang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ring mag-wedding anniversary, June ng Poy Juliet, J. Kelat Kati Manabat, para po ka rin kapatid tamo mag-birthday, Sean Ezekiel Serrano, Michaela Lopez, Kathleen Gozum, Gregorio Gozum, Peter Joseph Serrano, Ellen Jane L. Pedez, John Ezekiel L. Pedez, Rodel Manyalak, Edgar Competente Jr., Levi Tubig, Lenny De Jesus, Meng Ocampo, Ning Ray Paul Magtoto, John Paul Mendoza, Rene Yap, Teo Ocampo, Josie Sazon, Christopher Boyet Gozum, Basilio Manlutak, Abigail Sahagun, Baby Layog, para karing intensyon da po, Ring Henson at Songko family, Cora at Suset Pangilinan, Fernando at Nancy Marcelo, para kimpayapa ng pamaglakbeng Kane Vitug, ding masakit, Apong Apen, Ricafort, Lani De Jesus, ding kaladwar, Priscilla Aguilar, Juaning Sunglaw, Brian Noel Buwan, Jose Nulo Jr., Ampoy Policarpio Bituin, para karing minyinding kandila, Mark Allen at Ira Jessica Sigwa, at para po karing kakatamong lectors at commentators, para karing familyada ding intensyon da, para kakatamong makatipon nga ni Keti. Manalangin tamo. Ibaming miglalang, iba't karing dakal mong pigkalubkya kami, daraw mila iting tinapi at alak, samantalang susuywan da kangeni, tanggapan mo reting kekeng ayin at antabayanan mo kami, kapamilatanan ng pangako mong biyeng alanganga, kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing ginumanatiliya kaya kayongan, At kaya ka antimuri, isipan niya't lugaran ng Diyos. isipan miat kalugod. Pasalamat aking Diyos sa ginotamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong Ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut kaya kami anting tao. Ti para na itang binalak mo kanita pang minuna at biklat na para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Ulinita, kambeda ring sablang koro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos ay pami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka dating tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo ke kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula ding kaluguran mi, lalong-lalo na'y Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. Hing kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngani puanting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karingamanong likwa na kaya katamo ning Ginoo.
kantiing pamamatawad ni ay may kasala ke kami emo ke aisang intukso Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kayakang pakalolo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alangangga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kaya ka antimu. malugod tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you po. Kapayapan po. Ako magpakulihin ka rin Ini po yung ginutang Heso Kristo, Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyato. Mapalad tami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo yak matampan tanggap kaya ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Iting panahon ng kayang panyatang, sulumos na niyala, alam laban mula, ekang panenayang eniyat sunayang, sadyang pangatao, enilukas siya, magpayo na kasapan kang Kristo mira, pakamalan gusto, alam na daralan, alam daralan ang ekang kaligtasan. Sablang sigalo, alin mo ikabos, sablang amaluluan at kaya lipustan, datang pag-ipairaling katuliran, ito suming balisa, kapwan intekang grasya, enigi kamuing kekeng kaanayan, datang patepay balang o ginuming malam, lugod mo ke kami ang ipagkalang. Ituloy sa indalang, inumalapit niya, kaliting panahon, ikayang kanyatan, bundok ipataglan, kulkul panagpanlan, sarili isaryaman, ayat ang gaglan, daratang iyang anak ni Kristi, taong nag-isawat manan ikapos, isang lang dewakan, pati kasalanan, hanapin na rin ang inunang kasinan. Ising tao-tao, inumalapit yaw, kaniting panahon, ikayang panyatan, sulumos sa diyala, kalamlaman mula, ekang panenayang eniyat sunayang, sadyang pangatao, enilukas siya, magpayo na kasapan kang Kristo mira, pakamalan gusto, alam ng daralan, alam daralan ng ekang kaligtasan. Hindi ko daratang yaking etang upian, parating ka
Mapilan mo pong kapabaluan. So, mumunan dili, di dinantalang maya poras at pasalamatan lapu, renggang lectors, commentators sa pesitagon ng ening misa. Salamat mo naman po karing choir, karing media tamo, karing mag-serve. Dakal-dakal pong salamat. At kaya kayongan pong sinimbang eni, pati lalong-lalo na rin keng kilwal. Maya poras po kaya kayongan. Pag nakako po, pabalo ko, keng December 5 to 7, wapin po ing Triduum tamo at nungaldong misa at novena para king fiesta ning Immaculada Conception. Gawan tayo pong aliwa ing kapag masusyan ngayon banong IT. Dati po atin tamong kapag masusyan para karing lalaki. Itang Lunes ning sinubling mebe, fiesta ning San Jose ngayo. Manu ka rin pakapilpes ng maputi, renggang lalaki tamo, reng karpintero, at aldo de po ita, misa de ita. Isip mi, alang aldo para karing babay. So iti pong December 8, yang telagami para karinggang babay. So, denggang asahan ko pong simba, karening novena hanggang December 8, den mong babay at maniblas ko ngan pakamaputi. Deng lalaki, welcome kayo naman pong simba. O nang kita kong gulot. Den pong babay, ilang magsentro kaniting novena. Deng misa po, balang 5:30 la, ninggat panapon. Kareta pong papabless kay bat misa, piyag na nagdandala ko po. Kasi makaya bala, pabless metong, datang ninang metong, pabless mapabless. So, una ko pong bless denggang tao. Datang mag-birthday, mag-anniversary, ating masakit, ating intention, mag-exam, ag na nagdandan ako pong i-bless. Kay Batanita, retang ating papabless imahen, Rosario, Rebulto, kung kay Bat na po ning kareng tao po. Okay? Kay Bat, mapostpone niya po ing first draw ning kaya katamong raffle ticket ding Fiesta Committee. Iya po maganap keng 29. Maganap ya po keng December 5, Domingo po, kay bataning misang alas 5:30 ninggat panapon. Dito pong bisang saling ticket para keng Fiesta Committee. Kumako po, maski metong mo, balang katao po, panikwanan tamo pong suportan tala, dahil pong ticket sa saliwan nyo, may biela po keng parokya, gastusan na ng parokya para keng mialiwada pong proyekto ng Fiesta Committee. Dakal-dakal pong salamat at king pamangwayo pong ticket, pati po rin familiayo, pakikwayo po. Karinggang panaus po, karinggang anak magaral, pamo, King Betis Elementary School na Epa Mebinyag, 10 years old pababa. Kailangan na pong paregister king opisina, dala niya yung birth certificate yun. Umpisan mino pong binyagan ding Epa Mebinyag, and then sunod la ring Epa Meg First Communion, sunod la ring Epa Meg Kumpil, uli nga duwata pong banwang alang makanini. So, renggang anak, ken pang Betis Elementary School, 10 years old pababa, magumpisa na ko pong pa-register king opisina, daralan niya yung birth certificate. Bako pong mipinyagan libre. Okay? Teta pong tutuki, ken tutukin barrio, Santa Ines, ken tutukila, Santa Ursula, ken tutukila po. Etala po pwedeng miyagnan, agnan, magulo. Okay, kapanyawsan po, king kapatid tamong kakasal, Iraniel de la Peña ng Minalin, kang Crystal Joy Bongala ng Santa Ines, ken pong bacolor ing kasal da king January 15. Pagganaka po, king November 29, day off tayo po, alang misa. November 30, holiday na nena naman, alang opisina, pero ating misang 5:30 ninggat panapon. Ka-fiesta niya pong San Andres ita. Kay bat December 3, first Friday, December 4, first Saturday, atin pong misang alas 6 tingabak. Tauli pong kapabaluan, atin pong mag-donate lelot para kang Lenny, kini po king pesos tamo kening lele palugpisamban po. So retanggap pong bisang makipagalmusal para kang Lenny, libre po ing lelot. Dakal pong salamat karening mig-donate, karening kakampings ng Lenny. So deta mo po at dakal mo naman po salamat kareng minyindi keng kaya katamong kandila i Mark Allen ng poy Ira Jessica Sigwa. No kan lamin to? Aureta po keng gold. Salamat po kaya kayo. Okay? Yeah. Okay. So rin pong Fiesta Committee, magtindano pong ticket kelwal, pakidalanan niyo po.
dakal pong salamat kaya kayungan po. Okay, so ala na po, talakad na po. Para po kintauling panalangin, itangan po, Bapong Maria, mitmo kaking grasya, Ginong Diyos at ka, tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Buri kayo pong pagsabyan, Imeng, Presidente daring LECOM, kay Batnanini. At pag na kami po, ring Fiesta Committee, magumpisa no pong lilibot balang Sabado, karing pibale-bale ban magsolicit po, karing gang proyekto da, ngining ka-fiestan tamo po. Ita mo po, dakal po salamat. Ating kumpayar mo sal? Tilampayar mo sal, deng LECOM? Okay, so ring LECOM, kumbirado kayo, dita kayal mo sal, Kenny. Pati po ring bisang makyabe, kaya kami. Tapos salamat po. Ing ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Assignment. Tayo kalinuan ng assignment. Simple yan mo po yung assignment. Mabibiye ko ngening patingapon, ngening Domingo, para ngening mong patingapon. Paisipan ng Lunes, paisipan ng daratang, mabibiye kayo para ngeni mo. Okay? Okay po, salamat. At bendisyonan ako ng Diyos sa dingke kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Metong pa po. Next Sunday po siguro pwede tanang Chapat balang luklukan. Batang mas dakal mi pagyo. Chapat balang luklukan karing kilugpisamban po. Ita mo po. Ing misa tamo mi daune umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May payabak po. Dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po po atang muli kayo. Good morning po. Palakpakan tayo metong at metong.